benshi mu baturage n'abategetsi b'ibihugu mu burasirazuba bwo hagati bamaze iminsi bafunze umwuka bategereje ko ibirimo kubaho uyu munsi n'ubundi bizabaho. Ibintu byabaye bibi cyane mu mutekano w'aka karere k'uburasirazuba bwo hagati nyuma y'uko Iran igabye igitero gikomeye cya misile zirenga 180 zari zigiye kwitura kuri Tel Aviv, ariko Israel na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakazihagarika zikiri mu kirere. Israel ntabwo yatinze guhita yohereza abasirikare muri Liban ngo bajye guhashya umutwe wa Hezbollah uterwa inkunga na Iran. Kuva icyo gihe n'ubu tuvugana ibisasu birakitura kuri Beirut no ku yindi mijyi muri Liban, by'umwihariko yo mu majyepfo. Igisirikare cya Israel cyohereje izindi ngabo mu majyepfo ya Liban. Mu itangazo rishya ryo kuzirikana umwaka wuzuye neza habaye ibitero bya Hamas ku itariki ya 7 kwa 10 mu mwaka wa 2023, Hezbollah yavuze ko yizeye ko ifite ubushobozi bwose bwo guhashya igisirikare cya Israel kandi ko yiyemeje gukomeza imirwano. Uyu mutwe witwaje intwaro ukomoka muri Liban wunze ubumwe cyane na Hamas, kandi iyi mitwe yombi ishyigikiwe kandi igaterwa inkunga na Iran. Hezbollah ivuga ko ibyabaye ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa 10 mu mwaka wa 2023 ari ibikorwa by'ubutwari byakozwe n'abasangirangendo bo muri Hamas. Hezbollah ivuga ko bizagira ingaruka zikomeye cyane ku mateka mu karere kose ku burasirazuba bwo hagati. Ivuga ko nta mwanya Israel igomba kugira mu burasirazuba bwo hagati rwose, ngo iki gihugu gikwiye kuvaho nubwo byatwara imyaka itagira ingano. Hezbollah irashinja kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abafatanyabikorwa bazo ibikorwa by'ihohotera bibera muri Gaza no muri Liban, ibikorwa byakurikiye igitero cya Hamas cyo ku itariki ya 7 y'ukwa 10. Hagati aho ibitero by'indege bya Israel muri Liban byahitanye nibura abayobozi bakuru ba Hezbollah batari munsi ya 7 bo mu rwego rwo hejuru mu byumweru bike bishize. Barimo umuyobozi mukuru w'uyu mutwe witwa Hassan Nasrallah wishwe mu gitero cyagabwe ku cyicaro gikuru cy'uyu mutwe i Beirut ku itariki ya 27 y'ukwezi kwa 9. Mu gihe cy'amezi 3 yonyine Israel imaze kwica abayobozi 7 ba Hezbollah. Bisaba urwego rw'ubutasi ruri hejuru cyane gushobora kubona amakuru yaherereye abayobozi b'umwanzi ukagenda ubica umwe nyuma y'undi kugera ubwo wisha abayobozi 7 mu mezi 3 yonyine. Ibi bintu bizagwa amahoro Hezbollah? Uyu mutwe waba uri mu marembera? Ibi bintu reka tubivugeho. Iyi mirwano ishyamiranyije Israel n'umutwe wa Hezbollah wo muri Liban yagize ingaruka zikomeye cyane kuri uyu mutwe w'abarwanyi bashyigikiwe na Iran kuva washingwa mu ntangiriro z'umwaka wa 1980. Hezbollah yavuze ko izahitamo umuyobozi mushya vuba ahangaha nyuma y'urupfu rwa Hassan Nasrallah wayoboraga uyu mutwe. Yishwe ku itariki ya 27 y'ukwezi kwa 9. Hagati aho Israel yikomeje kugaba ibitero mu majyepfo ya Liban ndetse no mu murwa mukuru Beirut. Ifite gahunda yo kwica abayobozi bose ba Hezbollah hagamijwe gusenya burundu uyu mutwe. Mu gihe Hezbollah ishaka kurokoka ubu bwicanyi ndetse ikaniyemeza gukomeza kurwanya Israel, dore bamwe mu bayobozi b'uyu mutwe bishwe mu mezi 3 ashize. Ku itariki ya 30 y'ukwezi kwa 6 ingabo za Israel zishe Fuad Shukr. Uyu yari komanda wo ku rwego rwo hejuru wa Hezbollah. Yishwe nyuma y'uko ingabo za Israel zagabye igitero cyo mu kirere mu gace k'amajyepfo ya Liban kari mu nkengero z'umurwa mukuru Beirut. Igisirikare cya Israel kivuga ko Fuad Shukr yishwe bigambiriwe mu gitero cyo kwica hashingiwe ku makuru yari yatanzwe n'ubutasi. Abategetsi ba Israel bavuga ko uyu Shukr ari we wateguye igitero cya rokete cyagabwe mu kwezi kwa 6 mu gace kigaruriwe na Israel ka Golan Heights, cyiciwemo abantu 12 bari biganjemo abana. Hezbollah yahakanye ivuga ko nta ruhare na ruto yagize muri icyo gitero.
nk'umuyobozi mukuru wa gisirikare muri Hezbollah, akaba n'umwe mu bari bagize akanama kitwa Jihad muri Hezbollah, ni akanama gashinzwe iby'igisirikare. Bwana Shukru yafatwaga nk'ukuboko kw'iburyo kwa Hassan Nasrallah wayoboraga uyu mutwe. Mbere y'urupfu rwe, guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari yarashyize miliyoni 5 z'amadolari ya Amerika ku mutwe we. Aya yagombaga kuzahabwa umuntu wese uzatanga amakuru y'aho ari, ayo makuru agatuma yicwa. Undi muyobozi wa Hezbollah wishwe n'igisirikare cya Israel ni Ibrahim Akil. Yishwe ku itariki ya 20 y'ukwezi kwa 9 muri uyu mwaka. Akil yari umuyobozi mukuru kandi washinze umutwe w'abarwanyi kabuhariwe ba Hezbollah witwa Radwan Force. Yari afite akayabo ka miliyoni 7 z'amadolari ku mutwe we. Amerika yari yarayashyizeho kugira ngo azahabwe umuntu wese uzatanga amakuru azatuma yicwa. Amerika yamukekagaho kugira uruhare rukomeye mu gitero cyo mu 1983 cyagabwe kuri ambasade ya Amerika i Beirut, ndetse yanakekwagaho gutera igisasu ku kigo cy'abamarines cyo muri uyu mujyi wa Beirut. Yiciwe hamwe n'abandi bayobozi benshi mu nyubako iri muri kamwe mu duce tw'umurwa mukuru Beirut gaherereye mu majyepfo ahitwa Daiye. Umwe mu bo bicanywe muri icyo gitero ni Ahmed Webb. Nyuma y'iminsi 5 yonyine iki gitero kigabwe, ubwo ni ku itariki ya 25 mu kwezi kwa 9, hishwe Ibrahim Kobeisi. Nk'uko ingabo za Israel zibitangaza, Kobeisi yayoboye imitwe myinshi yo muri Hezbollah. Mu myaka yashize no mu gihe cy'intambara yarashinzwe kurasa misile ku butaka bwa Israel. Yabaye kandi umwarimu mu by'ubumenyi bwa misile, kandi yarafitanye umubano wa hafi n'abayobozi bakuru b'ingabo za Hezbollah. Hashize umunsi umwe wonyine uyu yishwe, ubwo ni ku itariki ya 26 y'ukwezi kwa 9, Israel yishe Mohamed Surur. Surur yari umuyobozi w'ishami rishya rishinzwe indege zitagira abapilote bya Hezbollah cyangwa se drone, kandi yagenzuraga ibitero by'indege zitagira abapilote aho bakeneraga kubigaba hose, ndetse yaranashinzwe ibirebana no kurasa za misile muri Israel, misile ziturutse muri Libani. Yiciwe Beirut. Ku munsi wakurikiyeho, ku itariki ya 27 y'ukwezi kwa 9, hishwe kizigenza Hassan Nasrallah. Yaguye mu gitero cy'indege cyagabwe ku murwa mukuru wa Liban, Beirut. Uyu mugabo yategekaga Hezbollah kuva mu 1992, ubwo nabwo Israel yari imaze kwica umuyobozi wa Hezbollah, Abbas al-Musawi. Muri make yaramaze imyaka 32 ategeka Hezbollah, ari nawe utanga umurongo ngenderwaho w'umutwe wa Hezbollah. Atangira gutegeka uyu mutwe w'abarwanyi yari afite imyaka 32 y'amavuko. Indi myaka 32 nkuko nari mbivuze mu kanya yarayimaze ategeka Hezbollah kubera ko yapfuye afite imyaka 64. Sheikh Hassan Nasrallah yavutse ku itariki ya 31 y'ukwezi kwa 8 mu 1960. Avukira mu gace kitwa Burj Hamud mu burasirazuba bw'umujyi wa Beirut. Ise Abdul Karim yari afite akaduka gato kacuruzaga imboga. Sheikh Hassan Nasrallah yari mukuru w'abana 9 yavukanaga nabo muri uyu muryango w'abanyalibani b'abayisilamu b'abashia. Sheikh Hassan Nasrallah mu 1975 yinjiye mu mutwe wa politike Amal Movement. Nyuma yaho yagiye muri Iraq mu mujyi wa Najaf agiye kwiga ibijyanye n'idini. Nyuma yaragarutse asubira muri Amal Movement. Uyu mutwe rero niwo wakiriye inkunga ya leta ya Kiislamu ya Iran, ushinga ibirindiro Kibur mu kibaya cya Beka. Uyu mutwe washatse abandi barwanyi uza kuba Hezbollah. Uyu mutwe wa Hezbollah rero wabaye muri Libani, aho Sheikh Hassan Nasrallah yari umwe mu bayobozi bakuru bawo, binatuma mu mwaka w'1992 asimbura umuyobozi wayo Abbas al-Musawi wari umaze kwicwa n'ibitero bya Israel.
nk'uko nawe wabyibwira, Nasrallah nawe yashakishwaga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Urupfu rwe rwaciye umugongo Hezbollah n'abayishyigikiye, ndetse ruri mu mpamvu z'ako kanya zibirimo kuba uyu munsi muri Libani. Ku itariki ya 29 mu kwezi kwa 9 noneho hishwe Nabil Kaouk. Kaouk yabaye umuyobozi w'ishami rishinzwe umutekano muri Hezbollah, ndetse abumwe mu bagize inama nkuru ya Hezbollah. Yashyizwe ku rutonde rw'abakora iterabwoba ku isi na Amerika mu kwezi kwa 10 mu 2020, kandi atangira gushakishwa. Yiciwe mu gitero cya Israel cyagabwe mu gace kitwa Shia i Beirut. Umuyobozi wa Hezbollah Hassan Nasrallah akimara kwicwa, hahise hatangira ibikorwa byo gutegura amatora y'uzamusimbura. Wahabwaga amahirwe yo kumusimbura ni mubyara we witwa Hashem Safieddine. Ikintu gihangayikishije rero uyu munsi nuko kuva mu masaha 48 ashize, ubuyobozi bw'uyu mutwe wa Hezbollah buvuga ko butazi aho uyu mugabo aherereye, kubera ko ntabwo barimo gushobora gutumanaho nawe nk'uko basanzwe babigenza. Yaburiwe irengero nyuma y'igitero Israel yagabye ku murwa mukuru wa Liban, Beirut, kuwa gatandatu. Amakuru aturuka mu nzego z'umutekano zo muri Liban aremeza ko kuva kuwa gatandatu Hezbollah yatakaje uburyo bwose bwo kuvugana na Safieddine. Hari umwe mu bayobozi ba Israel wabwiye CNN ko Israel yagabye igitero ahantu yari izi neza ko bwana Hashem aherereye, ariko nabo ntabwo bakwemeza 100% ko yishwe. Safieddine ni mubyara wa Nasrallah. Nyina wa Safieddine ni mushiki wa se wa Nasrallah. Bombi biganye muri Iran mu ntangiriro z'umwaka w'1980. Kimwe na Nasrallah, Safieddine yanga cyane Israel n'uburengerazuba, bagakunda cyane igihugu cya Iran n'amatwara yacyo. Safieddine yabaye umuyobozi w'inama nyobozi ya Hezbollah, kandi kugeza igihe mubyara we yicwaga byari bizwi ko ari umwe mu bazamusimbura ku buyobozi bwa Hezbollah. Muri Hezbollah, inama nshingwabikorwa ni rimwe mu mashami 5 agize icyo bita inama ya Shura. Iyi ni nayo rwego rufata ibyemezo muri uyu mutwe. Inama nyobozi cyangwa se inama nshingwabikorwa muri Hezbollah ikurikirana ibibazo byose bya politike mu mutwe wa Hezbollah. Itandukanye n'inama ya Jihad, ariyo mutwe w'ingabo z'uyu mutwe wa Hezbollah. Safieddine ni umwe mu bagize iyi nama ishinzwe ibya gisirikare. Safieddine yagize uruhare rukomeye cyane mu kubaka umubano ukomeye hagati ya Hezbollah n'ingabo zirinda impinduramatwara ya Iran, IRGC. Cyane cyane ariko yagize uruhare rukomeye cyane mu kubaka umubano n'umujenerali wa Iran, Qasem Soleimani, wishwe mu gitero cy'indege cya Amerika ku kibuga cy'indege cya Baghdad mu 2020. Umuhungu wa Safieddine yashakanye n'umukobwa wa Soleimani. Hashem Safieddine yavutse mu 1964. Avukira mu mudugudu wo mu majyepfo ya Libani witwa Deir Kanun en-Nahr. Kimwe na mubyara we wanayoboraga Hezbollah, Hassan Nasrallah, Safieddine yambara igitambaro cy'umukara cyerekana ko ari Sayyid. Izina ry'icyubahiro ry'abashia risobanura ko urifite afite inkomoko imwe n'intumwa Muhammad. Bivuze ko hari aho bahuriye mu bisekuru. Uyu mugabo w'imyaka 60 y'amavuko yagize ijambo rikomeye cyane mu rwego rwa politike rwa Hezbollah, cyane cyane mu mwaka ushize. Mu ntambara yose irimo kubera muri Gaza, Safieddine yakunze kuvuga amagambo yamagana ibikorwa bya Israel mu majyepfo ya Liban ndetse no muri Gaza. Nasrallah yatangiye kumutegurira inzira zizamugeza ku buyobozi bwa Hezbollah mu nama zitandukanye zagiye zibaho muri Hezbollah. Yagiye amuha ijambo akagira ibyo abwira abayoboke ba Hezbollah. Ubundi mu buryo bumwe cyangwa se ubundi yanamugaragazaga nk'umuntu wa nyawe ukwiye kugira uruhare mu buyobozi bwa Hezbollah, kubera ko yagiye acura imigambi ikomeye yo gushyira mu bikorwa intambara Hezbollah irwana. Hashem Safieddine yavugiye mu muhango wo gushyingura umwe mu banyamuryango ba Hezbollah wishwe mu kwezi kwa 5
ko yishimira ko umutwe wa Hezbollah uyu munsi urimo kurushaho gukomera kandi umubano wawo n'inshuti nka Iran ukaba umeze neza cyane. Icyo gihe yavuze ko Hezbollah itazahagarika gushyira imbere urugamba rwo kubohoza Palestine, kandi ngo ibyo ngibyo babyemeranyaho n'abafatanyabikorwa babo bo muri Iran. Yavuze ko umuryango we utazasubira inyuma kugeza imperuka. Safieddine kuva kera yanenze politike ya Amerika, abona ko ifasha kandi igashyigikira ibikorwa bya Israel muri Gaza ndetse no mu majyepfo ya Liban, kandi ngo ibi ni ibikorwa by'ubushotoranyi n'ubugome. Mu 2021 yashinje Washington kwivanga muri politike yo mu gihugu cya Liban. Avuga ko igitutu cy'Abanyamerika gisenya ibihugu byo mu karere k'uburasirazuba bwo hagati. Yatanze urugero kuri Iraq na Afghanistan. Amerika yashyize Hezbollah ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba mu 1997, naho mu 2017 Safieddine nawe ashyirwa ku rutonde rw'abaterabwoba mpuzamahanga bagomba guhigwa bakicwa uko byagenda kose. Itangazwa ry'uko umutwe wa Hezbollah utakirimo gushobora kuvugana na Safieddine rigaragaza ko muri uyu mutwe wa Hezbollah hari ikibazo gikomeye cyane mu butasi. Ni ikibazo kigaragarira mu kuba aya makuru ubwayo yagiye hanze, ariko nanone biragaragazwa no kuba Israel ikomeje guhiga abayobozi ba Hezbollah ikagenda ibicamo umwe ku wundi. Nader Hashemi ni umwarimu w'impuguke muri politike y'uburasirazuba bwo hagati, akaba n'impuguke mu idini ya Islam muri kaminuza ya Georgetown. Avuga ko gutakaza itumanaho hagati y'abayobora Hezbollah n'uwashoboraga kuzaba umuyobozi mukuru w'uyu mutwe ngo ari ikibazo gikomeye cyane muri Hezbollah. Safieddine aramutse apfuye ngo byaba ari bibi cyane. Agaragaza ko bishoboka cyane ko uyu mugabo yaba yaramaze kwicwa, hanyuma uko kuvuga ko batagishobora gutumanaho nawe bikaba ari uburyo bwo gutegura abayoboke ba Hezbollah mu mutwe kugira ngo nibasohora itangazo ry'uko yishwe babe bamaze kubyakira. Ku gatandatu ibiro ntaramakuru Reuters byatangaje ko Lieutenant Colonel Nadav Shoshani wo mu ngabo za Israel yavuze ko ingabo ze zikomeje gusuzuma nyuma y'igitero cy'indege ku murwa mukuru Beirut kibasiye icyicaro gikuru cy'ubutasi cya Hezbollah. Yavuze ko barimo gusuzuma ngo barebe niba Hashem koko ataba ari umwe mu bacyahitanye. Mu byumweru bibiri bishize Israel yatangije ibitero bikomeye muri Liban, ubwo yafataga icyemezo cyo kwinjiza ingabo zayo muri Liban zinyuze ku mupaka w'amajyaruguru nyuma y'umwaka umwe wo kurasanaho ku mipaka. Ibyatumye abaturage ibihumbi n'ibihumbi bahunga bakava impande zombi z'umupaka. Israel ifite intego yo kubona umutekano w'abenegihugu bayo ugaruka, maze abahunze bagasubira mu ngo zabo mu majyaruguru y'igihugu. Ivuga ko uburyo bwonyine bwo kubigeraho ari uguhashya Hezbollah babanje kuyica intege bica abayobozi bayo bose. Ukurikije ibintu barimo gukora uyu munsi birasa naho ibi ngibi barimo kubigeraho.